Sagudayan nga ro ti surat ni Jenny. Dear Cousin. Sagbay man ngay nakisalaysay datiya, kahit ko iburay nga pakasalita kasinyong, kablawang kay man tinaimbag nga orasyo di Tanemars Studio. Kastamet nakablawak, dagiti padak nga dumdumngeg ka nagbibuya iti dati nga programam. Ilinged naklatan itinagan a Jenny. Ag naedak di Tilawag City, may saak abalo, kinadaan iti duwa nga anak kasin. Agtalo tawenen nga nabalo ak, ket siyak laengen ti mangisaksakad ti panagbiag mi nga agiina. Saan latta nga maliklikan nga adda ti tao iti aglawlaw nga mangibaga kanyak wenno magsaludsod. Anya, Jenny, di ka agasawan tumanen? Di mo ka di kayat ti agasawa pay? Oh, nabayag mo nga balo ka. Kat kanayon nga tisungbat ko kasin yung saan to siguro? Baka saan nga kaya digiti anak ko? Ngem kanayon met nga palagip ni nanang kanyak. Ay Jenny, anak ko. Angem, makitak mo, tirigat mo nga mangisaksakan iti panagbiagyo nga agiina. Kabailak to siguro nanang. Uy, nagagat ka nga agpaiso. Ang ammo tayo nga saan nga makaana iti masapulam, iti agmalmalam, nga mapan mo pa naglaklako ti kumpurme dita. Tapno no, matustusam ti kasapulan nyo nga agiina. Anya ti kahit yung asawin nanang. Ti kahit ko asawa na kat numan ada planom nga agasawa manan, ay kat suportarang ka. Tingarod problema k nanang. Kat dagita anak ko, dagita apo ko. Ay nanakam dagiti anak mo. Maawatan dan ti sitwasyon nyo anak ko. Kasano kat ununa amat ida. Diyak lang amin kayat nga. Gurain dagiti anak ko no. Damagik kadakwada no. Kayat da nga agasawa ak manen. Amok no kasanot pa nang ipatigda kaday di amata. Wen anak ko, angem ni. Kay samot kasta nga marigrigatang ka. Sa balilaeng ti adda kabadangam nga mangbiag ka dagiti anak mo. Wen ananang asino kumaping nga ti mangayat itikas kanya. Bakit akon? Dandanek ag 50. Ket maysa duan dagiti anak ko. Kat adalat ta. Asino kumamot nanang? Kat sumapul ka dati padang matlaan. Anya? Nagadumot ti balo dita. Wano digiti single dad nga kunada. Ala, panunutik to nga nalaing nanang. Angim sakon to la panunutin. Inton ada-agarim kanya. Alangan mo't ngay bagat nga agasawa ak manen no. Awan mo ti mangar-arim kanya. Siguro di da kayat wano mabuting dalaeng nga agdaton kin ka. Baka mo't nga minusuplada ka kadag iti lalaki. Imposible nga awan iti agraem kin ka anak ko. Uray no bakit ka na kunam napintas ka pailaan. Nanang. Ket oray lakay ditan basta matulungan na ka. Diyak ba't nga rin kaya't ano lakay nanang? Amangan no mga laklaing tinayo nga ay wanak. Ay saan mo't angat ay lakay nga dinaamon ti agtrabaho, dinakabailan ti agsapulan. Kada kado di tadi nga ti kabailan da pala agsapol. Kasti ko naknana. Sa kung tula panunutin data. No addan to nagdaton kanya. Ala anak ko. Ket no addan to man. Sapay kuma, day kam ti gundaway tapusom nga agayat manay. Tasipod idi pimusay day di asawam.
Kasla kanayon kan nga naliday, kanayon kan nga marigrigatan, kita mabaybay ampay tibagi mo. Isu nga, no bilang laeng taagasawa ka manen, awan ti parikot kanyak anak ko, ken awan mo ti parikot kadagiti anak mo, tandaan am dayta. Ah, ah, hmm. Narabiyang ka manen, Jenny, anak ko. Uwan na nang, gabgapok laing nga napan in deliver de ti linabaak. Ay langam man tinabanbanugan. Aglaba ka iti bigat. Mapangkatumulong agdalos iti balay. Tunokwan mapangkaglako iti dinakdakan iti malam. Sakan tumapan i-deliver ti linabaam nga luplupot. Gat manon tumalaing ti masapulam, anak ko. Amangan no agsakit ka pa, ay takanayon nga katatrabaho, anak ko. Awan ti mabalin ananang. Tao mo iti sa bali nga namnamaip. Nga tumulong ka na kami nga giina. Kumakit no adda ngamin agaram kang kanta. Asawae mo, tapno adda kabadangam. Dayta ka manin nanang. Maaywan, nalagip ko laing dayta. Into no bigat, gayam, nagawis da. Ha? Nagawis da dong. Ni dong? Wan, ni dong nga pada mabalo. Apay anya ti okasyon nanang. Ay di mo ka di malagip. Makatawin ton. Sipod pimbusay da di asawa na. Manglagip da into no bigat kat nagawis isuna. Saan ka di nga? Dati nga, kaayan-ayat mo nito. Sakbay ka nga nag-asawa. Ha? Ah, ubing kampay di nanang. Wen nga road, ang ada na palabas yung adwa. Jakman mo, no api nga saan kay nga nagkatuluyan. Nasaya at baday siya nga dong. Saan siguro nga na kami tinagkagasat nanang? Ay, wala nga bakada kay tumatlain ka maudyanan na anak ko. Ha? Anya ti kahit yung asawin nanang? Ay kit ti kahit ko asawa na kit agpada kay nga balo. Kit nay, makatawin ton, day di asawa na. Kit, kunadan. Malpas makatawan, mabalinan. Mabalin naman ang ti umasawa. Huh? Kat, dinamagyo ka din ni Dong, no kayat na ti umasawa pa nanang? Kan kayat nga tadi kita anak na, ininto nga babasit pa kita anak na? Ay, kayat nalata. Lalo kat lalaki isuna. Kasapulan na mo, ti kabadangan na, nga mga iwan dagiti anak na. Kasking ka anak ko, kasapulan mo, ti lalaki nga kabadangam, nga mangbiyag, wano mangisakat, ti panagbiagyo. Nangruna ka dagiti duwang anak mo. Ninanang advance ka uning agpanunot. Anya nga advance nga agpanunot. Kasanong ibagbagayon nga. Kasla kahit yung agasawa kamin kinidong. Dinto nga. Di tayo pa'y sigurado no kahit na tagasawa. Hindi na may sigurado. No siyak ti kahit na nga asawain. Ay kata. Adda nga rod na palabas yung anak ko. Amangan no. Agur-uray laing ti gundaway na muta. Baka dahi ito'y urayan nan. Itatamang katawanan, sipod pimusay dahi di asawa na. Amangan mo't no agdaton king kan ni Dong. Jenny. Ha? Ay, Jenny, anak ko, adda kamin. Ha? Adda kayon ko namnanang? Wine, adda ka duwak. Asin no? Nembag nga malem mo, Jenny. Ha? Dong? Api nga da ka dito'y balay? Ay, kit kuna na nga sumurot ka no kanyak. Gapo dati ka imay, ije balay da. Gapo ta na, nagawis da, nagpaskun da, tanang lagip da nga rod, makatawan da di asawa na. Pasensya kan, Jenny. No, Jack manin pakamuking kang umayat. Oh, dito eh. Anya dito eh. Kang kanon, nga linuto mi. Ada baduya, linapot, ada suman, ada pay busi. Di gamot kami di imay. Amok ka paborito, di kita nga kang kanon.
Tadagita, di kiti mo gusto makang kanunok ko. Agyaman na. Dong. Day, panawang kay pay Tayo ginanaak lang sa akto mapanagisagana iti pangrabyan. Ay kaya't mo dong, magrabi ka dito yan. Mabalin na tamat, nana. Ay, sige nga raw, ilakam ka nga raw ba raw? Ay, mabalin ka di. Nga, makasarita ka, Jenny? Dong. Ay, kat pagtugawam at bisita, Jenny. Ay, wala nang. Agtugaw ka pa Dong. Agyaman nak, Jenny. Oh, kumusta kan? Okay lang. Apaymot nga di ka may aglaklako ti dinakdakan di balayan. Ha? Kuha, sakbayan kami nga makadano ni ti balayo. Maibos no kan tilako. Tamok itayin kat liklikan na. Api ko mga liklikan ka. Dati-dati umay ka matagla ko. Nang ronay di si bibiyag pala day di asawak. Nimsibo di nabaluak. Kasla nabayag na di ka nakita. Idin to nga agkasitsuan talaing. Kuha. Siguro akit kanayon lain nga dita agrana. Siguro. Kumusta mat di kiti anak mo? Nasayad na met dong. Ketsi ka. Kumusta mat di kiti anak mo? Kumusta di kiti putot mo wanak kuma? Okay damat ten. Nailiw-liwag damat ten. Di pupusay day di inada. Iniinot mo't nga naawat dan. Kan-kantsawan nak nga ron, tay naudim eh. Anya? Kanayon nang ibaga, damagan kanya. No kaano-kano nga sumangbay, tay may kadwa nga inana. Kasta ka di? Magagaransan nga maadaan manan itin mami na. Ketsi ka, Jenny. Anya? Dagita anak mo. Di da ka di agsapol, iti may kadwa nga daddy da. Jack mo. Saan mimit nga papagsarsaриtaan da itang abanam? Naskin na nga damagamid Jenny. Dong. Nabayag nga inuray ko nga dumting dito yung aldaw. Huh? Makatawenin. Sipod. Ipupusay na iti asawa. Idin to nga siya. Agtalo atawin to nga balo ka. Ket. Di mo ka di mapanunot? Di agasawa manin. Ketsi ka. Siyak tinagdamag. Isublimot kanyak ta sa lutsod. Sige, sung bata. Tigi nagpaisuan na, Jenny. Awan pa'y makatawin day di asawa. Panpanunuti kong day ta abanag. Saan lang nga panpanunutin? No di kat adda pa yan babae nga kayat kung asawahik manin. Asinumet, dong. Asinumet ti babae nga kayat mong asawain manin. I mean, asawain. Kalpasan ti panakabiyudom. Sika, Jenny. Anya? Sikati kahit kung maasawa manin. I mean, no ag-asawa manin, sikati kahit kung asawain. Dong, biniglanak.
Pasensya kan anong nabigla ka man. Napayag ngaminin nga kahit kung ibagaking ka. Sabi ko mata danamnamak. Sabi ko mata manugot ka. Uray ta damit yung naglabas ta. No pesaan nga datat nagkagasat idi. Pacheck. Nga datamet laeng ti kagasat. Data tinay ka rin nga. Nga agden na iti tungpal biyak ta. Dong. Saan ka ba't kidi nga apurain, Jenny? Ikang katigundaway mo nga agpanunot. Ngayon palubusan na kuma. Nga umayag pa Charlotte ta ditoy. Kit uray rin nabiing nga ipaniknik kuking ka. Nga addan ayat nga marikriknak para king ka. To. Pasensya kang himjak pa masungbatan dito nga. Jak pa masungbatan dito nga banag. Maawatan ka, Jenny. Isungod nga, ikangkat gundaway mo nga panunod. At sabi ko ma, tayo to nagdesisyon ka. Aklonem to, titat daton kung ayat king ka. Kadatan tumitlaing ti agasawa. Katag tinulong ta nga mangisakad ti panagbiag dagiti anak ta, Jenny. Nay, Jenny. Nanang. Agis-isem ka nga mangmakan. Ha? Sa balid sakit, ti panpanunute manak ka. Tilada nga, madildilaw yun, nanang. Kadagpay sumahit. Nadlaw ko nga kadagito yung aldaw, kadagito yung panawan. Naragsak ka, anak ko, kanayon ka nga makita nga nakaisam. Ngano, agpanpanunot ka itinaunag. Bigla kan tulat nga agisam. Kat apay nanang, dagas ka dit agisam. Dagas ka din no naragsakan. Ay saan anak ko, saan ko ibaga nga dagas? Ang adalakit di rason no apay nga nagbaliw ti. Nagbaliw ti langam. Nagbaliw ti oram. Kanayon ka nakaisam kat ne. Nalaplapsat ka no kwa anak ka. Ni nanang mo. Maragsakan lang Ta kanayon lat nga nasalun at tayo. Kaasin apo Diyos. Ket makapangantay lat ti mamitlot me sa aldaw. Day ta ka de, ti rason. No apay nga rimagsak ka. Wenno ni Dong. Ha? Ni nanang mo. Ay na. Babae akmo't anak ko. Agit nagayatak mo't iday. No anya ti riknam, akas babae, riknak mat. Ure bakit akong, amok, tila nga ti babae nga, in love, Jenny, anak ko. In love? Ni nanang, talagang advance kang agpampanunot. Katagpay sumat. Ay nasaan mon mailibak kanyak anak ko. Ket nugayam ipatpatag mo matin ni Dong. Anya pala ortir orayam. Kanayon mat nga agpasyarking ka. Aklo na mun Ta, agden na kayon. Agas-agasawa. Ni nanang. Katapay. Kasla nakalalis tulaeng. No, gibaga kayo. Kat alis tulaeng mate. Ay abam dito, itagdidin na kayo. Nuano inka sumangpot king kuanan, agdin na kayo. Itugot mo dikit anak mo. Kat kasano kay nga rod nanang. Ay saan nakapakadanagan, agkakarubat ay matlaang. Manulang adang adda akto jayan. Sa bagay. Ngayon, ipatpatig mo nga agpaison, saan ka di? Uwin nanang. Okit gungarot anak ko Anya pa ilati urayam. Aklo na mo ni Dong. Sakbay nga agbabawi anak ka.
Yaman naglaw na Jenny. Inaklon na. Gaputa ipatpateg kami. Dong. Katsapay ko ma. Tasana ka nagbidot iti pangeding ko nga makiasawa ak keng ka. Iti may kadwang gundaway nga panag-asawa. Kat sikati. Sikati na asawa. Saan ka doon agbabawi? Sana bali. Pagbalinin ta tumalaeng nga formal, kin opisyal dati panag-asawa ta. Ha? Kaya't kung ikalay sa akan tumitlaeng. Tapno no, awan ti masao ti si dado mga tao dita. Uri tagpadata mo nga balo. Mabalintan ti agkasar. Angem, pagtulagan tanto. Agyamanak no kastaman ti plano. Kinagyaman pa ita. Pinaumyan nak diti balayo. Amom ka di nga. Nabayagan nga. Nabayagan nga panunutik. Nabayagan nga orayag na dumting dati nga gundaway. Tian niya. Kay data. Tagkaturog tay tagpatnag. Nga, agin inarakop ta. Agin inagek ta. Apay kat naging inarakop ka naging inagek tamit edin. Idisakbet nga nagasawa. Idi na gayan ay tapay laeng. Sa bali laeng dati agasawatan. At agden natan. I love you so much, Jenny. I love you so much too, Dong. Ah, Noan niya ti imas na bibig mo, idi. Naim imas man itan, Jenny. Bolero ka man. Kasano ko mga naim imas? Itinto nga, baketa kon. Ha? Eh, saan mo nga tagibasitin na ba bakit? Para kanya. Naim imas ka. Nga agkan ita. Ngayon iti, Jenny. Aguri ka. Grabe ka madong. Apay. Anya madaytan. Paki-agkampay pati agong ko. Palibhasa dakil tang hiwat mo. Ay, sorry gigilak lang amin. Excited ak launay. Ay, ulitin ta. Take two. Ay, win gayam. Imbag man ta. Imbag man ta kaya't dagiti anak mo. Nga gasawa ta. Kaya't da. Tilaing inaudi iti medyo sana kaya't iti damo. Naalukoy kumit lang. Asin no? Ni Petra? Well. Ni Petrang. Sana bale. Bamta kanayon ko ito nga aywan. Kanayon ko ito nga sagutan. Tapno maalak tumatlarik nana. Sa bagay, may ay ayon at kurang day jay. Ngimti na una, awan ti problema king kuana. Takayat namat nga, agnam ayat. No adda ti katulungak ken kabadangak. Di ka madanagan. Agtinulong ta. Kitamok nga. Dahil iti mesa pa nga kasapulam. Ha? Anya? Tila ilo. Amok nga nabayagan nga. Agpadata nga balo. Angim nabaybayag king ka nga balo ka. Iso nga nabaybayag king ka. Nga awanin ti patas mo. Jack, peke di malagipin ti Rick nana. Kastadi. E di palagip cooking ka. Amangan no.
Naganganas pa iti marik na mita. Anya ti kahit mo asawin. Amangan no naganganas nga agrumansa. Amangan no nalalaingak. Ngimday di asawam. Uy, bastos ka man. Ay, kung kunaklaeng. Ket siya, amangan met no, maramanan tama amiris mo nga naimas day di asawam. Baka babawi ka. Ha? Bibig mo palain, nagimasin. Jak agbabawi. Iso nga, ituloy tayo. Aramidin ka di day di asawam day to eh. Ha? Uwin kat day to eh. Ag-agkan ka di day di asawam ditoy. Kitwin ag-agkan naman idi hasta ka di. Uy papanam, gore ka, bumabaag. Kat ditoy. Kan-kanan ka di day di asawam. Ay dong. Dong. Ano? Kan-kanin na ka di daytoy. Kitwin amin samot nga lalaki kit mangmangan ti kasta. Gore ka. Agad ditoy. Diti lawlaw na. Ay api nga dildilang tasil lang ko. Dong. Dil-lang ka di day di asawam dati silang mo. Saan? Kad ditoy. Oy! Di mo ko nain nga pati tapagloran ti rugit ko kadildilam. Akit do isot kahit mo Amin nga di inaramid day ti asawam. Aramidek, Jenny. Tapno laeng maparagsak ka. Umanayan amin nga ipagpakitam kanya. Nakaragragsak ako. Saan mo naskin nga paniknikan kanya nga mas nga maparagsak na ngim day ti asawa. Saan ta kuman nga lagi pen dagiti asawa ta. Dagiti asawa ta do. Datan ti nasisita. Sa bagay. Kaya't mo nga rod nga syakmot ti mangibaga nga kastoy. Agkan ka di day di asawam dati barukong mo. Sagpaminsan laeng. Ket dayto nga rod. Isubsubo ka di day di asawam dayto. Ha? Kanin na ka di day di hotdog mo. Dong. Ay. Sagpaminsan laeng. Kasta ka di. No kayat mo. Kanayunet. Angim saan nga dayta. Saan nga dayta basaran. Pagibasaran ta ti ayat ta. Saan ta kuma nga ipanik na kiti maysa ken maysa. Nga mas angat ta kaday di asawa ta. Maawatam dong. Uwen. Maawatak. Saan ka kung mga makikompetensya kaday di asawa? Kas kanyak, sa anak mo na makikompetensya kaday di asawa. Napalabas na jayin. Maawat akon. Maawat akon ti kayat mo asawen, Jenny. Isang anyaman ti kayat mo. Nga panang romansa kanya. Anyaman ti kayat mo. Nga panagpapas na itiragsak. No, inaldaw man, no saan. Saan mo kung mga panunutin na ikumpara kanto kaday di asawak. Agyaman ako unay. Jenny. Medyo kaslang adalang amin kahit ko paniknikan king ka. Awan tinaskin nga paniknikan pa'y. Basta agpinpinategta.
Pag may sain tang dagiti pagitan. Wen, itay kumapelang. Itay pa'y ngururayik. Ah, 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 baka, anya nga baka? Baka ababa dahi ti kukwak. Hindi di asawa. Oh, di takamanin. Ha? Di ba kung nagnasangkin nga agkinkin para? Saan mo nga ikumpara? Ti bagim ken kwa na. Ah. O tapno no, tapno agtal na tiriknam. Agkadakkel dalaeng. Ah, ah, nasaya at no kasta. Ala, isarek mo kitin. Ah, amang ano makariing ni Petrang. Sige. Ah, 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 ah. Oh, abay. Ah, nabayag nga ro din nga. Diyak na patasan. Ah, kailimunay niya. Uy, tiya mo kitin kitsak maramananin. Ha? Tiya mo kitin kitsak mapadasanin. Tiya mo kitin kit agnanayonin nga baluak. Nadyak to agasawan. Nagsayangin. Nagsayang kuman. Nagsayang kuman dagiti panawin. Nga awan kumat asawa. Agyaman na. Tadimting ka doon. Doon. Jenny. Jenny. Doon. Jenny. Jenny. Doon. Aguli ka. Abing ungol di kiti aso ti tarwar. Ha? Baka dalaing nakita da. Nga anya. Baka nakakita dat pusa. Ha? Kasta ka dit ungol ti aso no makakita at pusa. Diyos ko. Dita sa tikon ko natin nga agungol ti aso no makakita ti alya. Anya? Anya nga alya? Mamati ka dit alya? Kitwin bakakit day di asawag day tagal alya. Ha? Anya? Ape ko mga agasawa day di asawam. Ape ko mga agal alya. Idinto nga nabayagan nga natay. Baka di na kaya tinaramid ta. Baka saan na kaya't nga kasawa ak manin. Diyos ko, pagawanan na kumabong. Ay, bong. Ano nga bo? Kat ni bong, ni dating asawa. Di ko maususto nga nagan nang madihmad lang unahin. Baka siyak matin nga. Baka ni yung ti alalyain na. Ha? Ano yung timagbagam? Baka ni bong dahita. Uy, dong. Masaan kang umyan dito, agawid ka. Ang mga no alalyain na tati, tay di asawag. Ha? Anya ko mga, api ko mga alalyain na ta. Kat ni, makita dagiti aso, ti kararuana. Di mo urayin nga umay dito, kat anya ti maaramid na kadata. Ala, agsukot kan, taagawid kan, taagsarita talaeng nga bigat. Madi kayat day di asawak. Nga adda na pasamak ka data, Diyos ko. Bong, pakawanin nak. Bong, pakawanin nak kuma. Pakawanin nak asawak. Diyak gagara. Oh, saan ka na madanagan? Awan ta ni Dya balayo. Adda ka dito'y balay mi. Limit ko na king ka, nasangag pa'y paiso ti alya. Angin mamati kami ti alya. Tano da duma, aglalo idi kapat patay pa'y laing day di asawak. Nagpigsa nga agparik na no kwa. Ketsi ka, saan ka di agparparik na day di asawa? Kasanong agparik na kat natayen, di maganday di asawa. No, kasta saan ka mamati talalya? Saan? Iso nga,
Hindi ka madanaganin. Adayo tayo iti balay yon. Oh, awan nga tamat tan, timanggay mo nga gungol nga aso. Iso nga, relax ka kuman. Amom Jenny. Dong. Kaputa di ta nagkaturog, idi rabi na pinagawid na karod. Diyak nakaturturog. Iso nga, agyaman nagta, pimayag ka nga, agkaturog ta ita dito'y balay. Ang sigurado ka saan nga agparparik na dahi di asawam? Saan? Ukit ni, saan nga dito'y silid, saan nga di silid mi nga dating agasawa ti? Ayan ta. Kaskid daw mo. Nagisinukat ta. Kadagiti anak ko. Sigurado ka nga saan ka nga nagkakaida nga naturog kaday di asawam dito nga silid? Saan? Na dito'y silid, sigod nga silid dagiti anak mi. Di banger kami idi nga kasawa. Isungawan ti pagdanagam. Makati man. Arakupin ka man. Mairiwaking ka. Kaya't kung nga maulit, din napasamag ti Rabi Si kamot ngamin, pinagawid na. Kaya't kukumat agpamindwa. Mabuti nga ron. Pasensya ka na. Awan da nyaman na. Bumawi talata itan. Ure mamin ano. Ure agpatpatnag. Jenny. Oo, apay. Awan ti agungol nga aso dito, igaputa awan ti aso mi. Anya ka na ya. Matanagang ka unay. May ka dito. Uy, nitay jay. Nitay jay. Ha? Anya di jay. Awan pantangig ko nga ungol ti aso. Saan nga aso? Pusa. Anya? Natilaing pusa mi siguro Ada ngamin pusa mi. Baka da nakita na nga marbutit. Iso nga kasi dyan. Nga ta. Diyos ko. Saan nga ta nga? Anya? Saan nga ta nga? Makikita na di kararuwa di asawam. Ha? Di takamanin, Jenny. Mamatpati ka ti kararwa. Ani? Di makatal na ti pusa yaw. Ada kagura na. Ala, Diyos ko. Gari ka, agawit akon. Kayat, bakal alyain nagday di asawam. Bakal alyain nagni Jenna. Ha? Anya, saan? Awan ti alalya dito. Madihi, mabuti nga ka talaga. Agawit akon. Ang mga ano niya, materamidin na kanyang. Baka agaparparang kanyang di asawam. Unay ka ba't Jenny? Rugrugita pa lang. Kasano nga rin nga makapag-data, makaturog ta nga agkaid-data. Pasensya ka din talaga nga mabuting aktir alya. Sigurado makit kita ti pusa yun ti kararwa da iti asawa. Miso nga agawid ako. Ha? Jenny, saan kumaa? Jenny. Diyos ko. Diyos ko. Ay, nagawid ka man, Jenny, anak ko. Nanang, saan ka di nga nagtataol na giti aso diti balay? Aniya? Kunak, nagawid ka man, di mo't umyang kayan dadong. Kumaana nang kayat, mabuti nga. Nagalalya ngamin dahi di asawa na. Anya? Anya nga nagalalya? Basta na nang nagpiksa tirik na. Nagparik na kanyak ti asawa na. Nakita ti pusa da. Anya? Di rabi pinagawid mo ni Dong. Gaputa nagungol dagiti asaw.
Nga patsem nga nakita dati kararwa, day di asawam. Sakit ita. Nagparik na ti kararwa day di asawa ni Dong kunam. Uy, nanang. Diyos ko, di nan samot kaya dagiti asawa mi nga, agasawa kami. Nanang, di babawik san di makiasawa kitwana. Anya? Di laadda ka mo, Jenny. Bakbakitan kan, mamatmati ka kadagita. Anyang api ko mga saan, nanang. Diyos ko, ay, nakabutbutan. Ay, Diyos ko, Bong. Api ka kastoy ka, di mo ka di kayat kagkasawag manen. Kamok no dagiti anak ta, tiyag balin nga. Sa gabal iti panagasawak manen. Si kansama. Api na di mo kayat kagragsakak, Bong. Bong, mga asim. Ay, nagmauyong ka, Jenny. Kasin yung nakaikadengak idin nga makiasawa kini Dong. Angim nagsanudak gapo iti pamatik nga saan akayat dagiti asawa mi nga agasawa kami manen. Saan nga kayat dagiti asawa nga agasawa ak. Saan matakayat dagiti asawa ni Dong nga agasawa isuna. Patsek nga agparparik nada. Kas protestada iti panagden nami kenidong. Angem numanen ni baga ni nanang nga agmauyong ak kanon. Taape kano nga mamatpati ak kadagita nga pamati. Angem anyang ruti mabalin ko kasin yung kastuyak ka talaga. Mabutengak ti alalya. Mamati ak ti alalya. Iso nga patsek nga kararwa day di asawak. Tinakita ti aso mi. Ken kararwa met day di asawa ni Dong tinakita ti pusa da. Nga nagparik na kada kami. Kaday di nga gundaway. Kaputa tutulda iti relasyon mi kini Dong. Numanen allukoyan nak ni Dong nga sa anak mawatpati iti alalya. Numanen kumbinsiren nak nga ituloy milata ti relasyon mi. Angim adda amak ko kasin. Ket sang kay baga ni nanang kanyak. Ay na, nagtangkin ta ulom Jenny. Sige ka. Baka agbabawi kan to no mauman to ni Dungking ka. Nanang. Baka ket no, mauman nga mangal allukoy king ka. Nga agdin na kayon. Ket maibawing na tirik na iti sa bali. Iso nga agpanunot ka man. Bagbakitan kan. Tila adda nga pamatim ngamin. Nakay man mo ti alalyaan ti dati nga asawa na nanang. Ay ket man ano ko ma. Adda kan nga maaramidan daking kakat na tay damot tayo. Di na kami maawatan, nanang. Anya nga di ka maawatan. Si Kati di makaawat. Teket mo nga raw, nga agbaak kalatan. Balo kalatan, granayo nain. Marigrigatang kalatan, kadagit anak mo. Nabalin na nanang, basta saan nga agal-alya day di asawa. Ay, yapo ay. Ipilit mo ngamin nga agal-alya day di asawam. Saan ko naklagarudan? Wen kasin yung kaslamaw upay payen ni Dong tunggal ipalagip na. Wen no tunggal alukuyan nak nga agden na kamin. At saan ko kapatpatsen dagiti alalya. Angim sang kaibagak mo't nga paliiwek pa iti amin ket no saan to nga agpariknan day di asawa mabalin to siguron ko na angim kaamak ko ken kaamak ni nanang ket baka
maumang nga aguray ni dong ket ag desisyon nga ibawing nalaengen iti sabali ti panagayat na. Amang ano dakkel to a pagbabawyak. Dahil di laon iti parikot ko kasi na kahit ko nga yasidig kada kayo. Iso nga nagtaklinak iti dito nga programa, nabaring no may kandak iti balakad nga makapatibker ti pakinakam, makaitid kanyak ti tured. Tapno sang work iti baro nga ayat kinidong makiasawa akmanen nga awan iti kabuting ko iti napalabas ko nga awan iti mangalalya kanyak kada kami kinidong bayat iti panagden nami. Iyo na akong dagyaman, kadagiti makaited ti balakat kasinyo, kadagyaman akmet, katkeng ka, ti anos mo nga nangornos, nang ibasa ken nang itrama, to'y pakasaritaak. Nasabi ko maadda na ibati na nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyan, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program, kasin, and God bless everyone. To'y problema pagayam mo, Jenny, Itilawag City.